Mai ka hoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pekton re na ila mai thon riu tari. Asai January tarik joit na sakyu kum singnai na joit na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the Kho. New Delhi January tarik joit na tachat. Manipur Chief Minister N. Biren Singh tong telephonic conversations audio tapes leak sukan metong. Case the Supreme Court review supanithi to na tithai kan thei. Audio tapes kautai Chief Minister Rit Manipur Latlu Tipat Mekau kabaan kasawi to na Supreme Court kau petition file suna investigation High Court Rit Monitor Sulaukhang Zhanghui Kanjongi Chief Justice of India Sanjeev Khanna Rit January tarik chuit na tachat kum singnai na chuit na pungu Tuesday nung praise kau tithai kan Mekau Cookie Organization for Human Right Trust Ri case file Sulaukan Metai Supreme Court Ri hearing kahau khang supanite tuna sakane case the represent sukan my advocate Prasan Bhushan Ri leak audio clips Special Investigation Team Roi Prop Sukhang Sanghoi Kanjongi Inbu na Advocate Bhushan Roi Mitong case sai katup melong kau hearing tat kai lau khang ni sakan jonge Tiki CJI Khanari Advocate Bhushan kau Zanghoi Mitong written application ti khang sakan jongi case sai Supreme Court Roi Saugud Pani Te Tiki Katumran meta kahawi thai request sumai che higongo tuna CJI Roi sakan jonge petition kau tai leak sumai audio tapes kau Manipur CM Singh Roi Manipur latlu tipat khang kathawi tuna hi kani mitong case ta February tarik chanai kum singnai na chuit na pung khau hearing tat kai khang schedule sulau tongi tiki petitioners Rit Manipur kau latlu hai naibo misang ri tat kai katum khang zanghoi kan tongi November kum singnai na chuit na padai kau tai Attorney General R Venkataramani le Solicitor General Tushar Mehta Ri mitong case sai Supreme Court Ri Zawgut Lauma khang sakan jongi mitai Advocate Bhushan Ri Supreme Court tat ma khau Manipur High Court khau tat rai ni mai thawi tuna sakan jongi Infal January tarik chuit na tachat Wairoi Ching tuang Chingphai khoba mai tamru na kathum Assam Rifles tuang personal gun thum food poison Ri khwangi tuna lumsi me khawri thai kan the tamru na kathum Assam Rifle tai Infal khawri kilometer chuit na pung daw du mai bang khoba mai kumna Assam Rifle personal gun nai ni kanai khangsina Regional Institute of Medical Sciences Infal khawra zawba mi tuna cham de ri ti thai kane January tarik suina sanai nung lauthun Khwang nai makhai zangkhaw Assam Rifle personal gun pungu kaniu khang sina Rims Hospital khapungwang kanjongi kumna gan thum thu razaw nga magnama kanthi tuna sakane kaniu koi tai kaniu ngang su kumna inrui tuna hospital pungwang kanjongi tuna sai Tuesday nung lautuan zai megan khawri Assam Rifle personal ganai Havaldar Umesh Kumar Yadav katingkum rigdai na chikyu Bihar khani Havaldar Pulchan katingkum ringu na churuk Uttarakhand food poison rui khwangi tuna Lumsi Mekhawri Thaikan Tongi Kumna Monday Lautuan Dairy Havaldar Ram Shakar Tingkom Rigdai Nasanai Uttar Pradesh Roi Mitong Case Le in Sam Mekhaw Thaikan Tongi Mita Kau in Taura Sauba Mega Night Tetu Gai Mai Dat Nabamthi to Nasakani Makam Nei Pumnun Tai Hospital Mortuary Kau Postmortem Khang Laubami Kumna investigation hai that kai khang subami to na sakane lumnu mai cham thailai na kaniu koi tai license mak mai local zau zang mai tangri kaniu khang si thaukan tongi to na sakane Tamenglong January tarik chuit na tachat Government of India Ministry of Information and Broadcasting Central Bureau of Communication Field Office Tamenglong ritlang na Viksit Bharat Lamkhau Awareness Program dated January tarik chuit na pung kum singnai na chuit na pung khani dated January tarik chuit na tachat kum singnai na chuit na pung nung Chingkhiulong ward number 5 khani khaupi luang ZYC Hall Tamenglong khau tat kai lau kan the kamung khau tai Inewang Pan Me Youth President TUBC Pau Hiding New May Field Assistant Agriculture Department Pau Iram Lungpa May APZNBC Haiswa Reng Dai May Coordinator Khadni Pau Hel Beole New May President JWS Tamenglong Kanyuri Special Guest Sulaukani Awareness Program Culturals K Panmai Lecturer Khani Samlu New May Secretary JMA Council Northeast India Kanai Rina Resource Person Sulaukane Kamung Khautai Dirai Pame HOO CBC Field Office Tamenglong Ri Kamung Khautai Ministry of Information and Broadcasting Lam Min na Dilau Kani Mitong Department High District Lungkhau Khani Nam Thang that lana government rong scheme khani ta lam goi public nun khau din ta na ba mai tu na salo kane resource person Charles K Pan my lecturer Khani Samlu New May Secretary JCNEI Kanai Rui Viksit Bharat to my Haidai Thau my India to my Kabai to na salo kani India ri ning tha su mai tingkum phai khatang ni mai kum singnai na rigdai na sanai tu mai thu Chingkhat Pai skill rigdai na sanai kori chingnai na rigdai na sanai lung khau hai India ti hai dai thau mai kandi ti sulau khang to my high government rina tap mai tu na salo kane India hai kalam azu
tu mai thu sian dui luan environment changpum inthan inthek mai luan naw su mai ra zau mai luan khani kalam azu khauti gai inbu ku khang tu mai haye vikshit bharat tuang katiang padai tu mai thu yuva chabuan garif lungsi mai mahilayan intu mai khani anandata lautan lauroi mai lam khau inthukna zawgu laupuni tuna salokane mi tongmung khautai mansai phai khatchui inbu rikadam lalokani kamung tong inthuk mai tuan suna visik bharat lam khau quiz competition group discussion naikani quiz competition winners nun khang prize ni tipat kane none January tarik chui na tachat Indian Railways tong special train wagon street na chikiu khau nap sam launa January tarik chui na tachat tingzin khongthu makhai jang khau siswai medong mak na khongsang train station noni district gwangtang kanthi thai launui January tarik chui na saruk nung taini napsam wagon street na chikiu khongsang train station phungwang tang kan tonge intaw hai wagon street nguna tachat hai unload sulau khangnai bamthi tuna sakani khongsang train station tong station master thelaina mi tong napsam unload suna infal phungkai ni mai hai jang kathum padai labam nuwi tuna sakani Infal January tarik chui na tachat inner line permit system Manipur khau implement suna zausin ka hau kan maiting kum pangu tangkan mai khau Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui kan yu thau tan chui mai government officials nun chakhwang sumai indaw law kan thi Chief Minister tong Secretariat khau tat kai kan mai ceremony khau tai N Biren Rui tingkum pangu ILP tat na gwangkan metai state tong zawka mai akhathi tuna sakane kumna Republic Day nung tai district gai mai officials nun khang commendations tikan jonge North East khau ILP hai Arunachal Pradesh Nagaland khani Mizoram khau tatna ka hau rai kan metang December kum singnai na ru na chikiu khotai rui Manipur khau ni public demand thilaina tat ka hau kan jonge mi tang te ri dilung mai ramak mai kapang thang ri gwang mai ta zawsin ka hau kan jonge Infal January tarik chui na tachat DM University Tribal Students Union tong members nun rui January tarik chui na tachat nung Manipur Governor Ajay Kumar Verlata Raj Bhavan Infal khau Ariuna Scheduled Tribe Scholarships tipat nian na ba mai lam khau memorandum tikanthi memorandum khau DM University Tribal Students Union members nun rui Governor Ajay Kumar ta ST scholarships kagan khau tipat magna ba mai lam hai zaw gut lau khang sang hoi kane kumna Governor Bhala rui incham na nun tong interest khau pending scholarship hai zai milung khau release khang zawgut laupuni thi tuna lumgai meitai sa indaw kani tuna sakane Guwahati January tarik chui na tachat Assam's Udalguri district khau Guipuang rui kapui khani kana apui ta zibam khau diloi laukan thi Udalguri district to superintendent of police Puskin Jain thelaina mandi nung jingbang tai Dimakuchi area khau mai pui le kana apui zibam mekai khau Guipuang pangwang na kadim loi laukan chongi tuna sakane mi khau tai mi tung area khau nai mekai samnun ni su kasi lawai kani tuna sakane Guipuang rui diloi laukan mai kapui zantai lalmik Karmakar kating kumrik surukum na kana apui zantai apu Karmakar kating kumrik daye kanai ta Udalguri Civil Hospital ka postmortem kham phungwang kani tuna sakane mi ta khau area khoba mainun roi Forest Department roi chuimak me khau repat kan chongi tuna protest tatkai gai kan thi kumna lungpu mainun te roi concerned government roi khauring roi mansai suloi missing inbu kuba mai ti hai zaw gut lau khangni demand sukani protest tatkai ba mainun te roi pian mak mai indaw na Forest Department roi kaniu lata inking laubam chong khwat ne thai mi kup mai hai pat bam lakni chongi tuna sakane kage nai me cham ti thai mai hawkers ka hawe the Gaanphiu mel chamchi inzan khang hawkers kage nai ba mi inzan launi mi nai thai katup milung kha office kwangna subscription manager ta ariu launu we by subscription manager DGM alam launu we 8256908462 guest drum asai January tarik chui na chikiu kum singnai na chui na pungu khau tarik chui na churuk October khari tarik kha November kum singnai na chui na padai khau guest booking sulau mai serial number chingru na chanai phai skill rik sanai na chanai khore serial number chingru na tachat phai nai ringu na khat ngan khang insan pani command roi phai skill ringu na padai point ringu napsam insan pani atengba center NFSA napsam asai tarik chui na sakiu le thuan tarik tamru January kum singnai na chui na pongu khau insan pani tilawba mai timik long khau hai gwangla lapu ration card karan singwang mai hai mandatory ye amu law rikho kagan roi law chuan khwang ru khoreting zin khwang thum ngan kabam roi council junction by ration agent Tamenglong ting nai luan chagabu tarik chui na sakiu kum singnai na chui na pungu law chuan kalan ting zin nai na ye jingbang ting puk in than ne chagabu tarik tamru kum singnai na chui na pungu law chuan muang asak na ye kalan nai na ye ting zin muang na ye jingbang ting rai na ye mai ku waina king in train na king law mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rate chuan ku mai in da way asai hun tu cham hai khoring a law
in chuan khuang ru ma khai kai me kan rui king in sam dala kho khat ni king lau mai ka thui rui like subscribe khat ni share salau pdiu khang sang hoi mi tong thei chon gu thei